NPP ibadon angkat bani ang ni nang ta kajing kublay ba sitet kalek sabaro kiba riurang ba ibadon sadian jonga kiba i lengdok badan burom i baperiaj ya kani kajilang pajba jong ka parti NPP ya kani kasengi ngai kublay sia hajar ngu ya kajing ya raplem jong pi ban penbit ban penbiang ban peniaj ya kani kajilang ngai kublay kerpang ru urang ba snong jong ka snong panyau la i badon lang ban ngi kani kapor kerpang i Dr. Kharluki i badang syodep ajing kren UMP Raja Sabha bat kumju ru u presiden jong ka jela ke jongi jong ka parti NPP ia don lang hang ni ken rei nakadaw ba presiden ya ke jing pensai nakaliang jong ka parti bat kumju nakaliang jong u kandidat dengaru ngam kwa su bandabun ketin tangkat tu kat ni teliki poi ki bangang kwa ban pensai kamat jong pi ka digapor Hakin ke keniat tayo kosar ngasngeu ba kata kasurok lightly southly santly la iyo sanction dengan pan kerteng naki kawai katan tenro tu laj mau pen laj mau hing gabaar ka kongsit tua umlaba wa umlaba kabalai ke saumat tulung dok pan belang kemasau ke maus ing tu nong luai kebasan ke connecting bridge wa lengkin bat ram kelang bat ke bahan riu ke jingking wei pelun tu mau pong hong ngalak hot wood juga ofisar lejong Namar ba ka agenda ka benungkong jong ka ke MDA government ngan syutu ulpa ya pi kolong ngikwa ban pelut bon ka pisa ka tengkah ka bedai bat ka lenti ka sengkit ngikwa bon ban invest ha ka bedai bat ka surok namar pi hakini kisngi bangayat keleng-keleng ha mau plang constituency dang bon teli plengkisnong ki bompat don surau. Te kini kiri orang ba ngapa ap ya kini syong lang bat nga office. Ngong ya ki ap tang sipang ki officer ki engineer jong ngagi sa ajing tip. Tang hadin ko ba arpo menit ki ajing tip ki ong kata kade ba ma. Ndai tang bom yu i ka sengeu ka ba kolong ba wat ya isim priat kiti iba idei hok ban ai rom yo yang apa itu ceteki ogumno tiu badu prestun temta belabun kampalat menjo isu ikan dur ke jongu tangba kimati jongu tepi kebatian uno ukan didit uba pidon jingmut rengkat bat ka jingkbi lenti bahkan don ke jingkela hadin baula job ya ke election. Kadai na kandai. Ngatrai dia kata piwan ya kaban pelut sengi pelut ya perkat upi. Piwan ya kaban sengap yakin nongrim jong uwei pewei kandidat. Kai ke nongrim ke jongki. Tekan mau badia wat sengotu bakla. Ilavinia mene iru ong naskau kendit badon ki pajba ki bong mentahi melelei tebut kat bamon wat ailat mapi ki pajba jong ka mau plang bahkan rung kum kata ka jingmut jing perkhat namar kum kata ka jingmut jing perkhat kade ka jingmut reu klau bad baro ki belabit lut nadong sodong to habakum tan ni le kom nu ken jit bro lai ngut rumlong dia berjin lah syak konstitusi jong India Sean Laisin utu benukong Sean nombor A Sean nombor lain Sean tapi las ngutenan long MLA lain ngut telah tiang ngai nabi om non Henry ka konstitusi jong India kam syak belem ta ong tang away
Pila le start you budam artli lawai. Sia disqualify kakitin pareng kiong. Tang uwei. To kenya haba tang uwei le komno. Ngan sibatai ya pikin dia. Le komno haba tang uwei te. Haba borok laingut ubabit sudah te. Piong ba Eugene ubabit iba Kennedy, babit i menteri belar, babit tong ini le komno. Ngan sibatai lem mga ya pi kawei. Tang kawei ka basuk ba. Saya lay perkat si bet sing. Ka basuk ba. Pechne, pai, siya kalong rin yang jo kibro langut. Kabaar pai, siya kasap kapong jo kibro langut. Namarublay na do kakpo jong ikme, jong ime, jong ipa. Kan mau ba haba upa iubreu, upa rengkat bat kasop kapong. Lada ong ba mangi kikime kikpa ngatay ni sutu ba. Lada pi ong bau kun jong pi lene ka kun jong pi hadin bakala wan sya kapertei hadin bula wan sya kapertei don sap kata habya pa sya sanker direct hospital utau bom don sap kakten nublay kala klen syai bahabagi pa habublay wang mga pa ya pi sya kapertei ngapa rengkat bakasap kapong. To, kay kasap iba Kennedy. Philip kasap ba kini nglapit ba? Kadi kasap menteri bisnes. Di kapetul pom jungi kapa ipo ipeng kayan ba? Ngasobat kentew yang iba itray bisnes. Kendian ngut ki kasih jungi yang ni ki betray bisnes. Kata imat kasap jong iba Kennedy. Maaf mo layo nga bakla. Kabaar kasap iba Eugene. Usamla bepenpaunam ya kejelam ya kalaya. National player football. Uba Eugene ngakan mau ba Aibor Khongji nang te na konsensi junga ngada skau sarong ngada skau khan ngadon hadalhi ngale cecenai syaki keleng-keleng ki jaka bon ki bakeli ki baong utu Eugene ubdei mo na pi utu Aibor Khongji ubdei mo na kaya na pok jela jo pi kacing skau khan pi ngas skau ban mi snyu kimi to batongin nang yai duai bauneu samlau nang kiu unang ra ia kaburom jong ke jela mekla bat ka konsensi mau plang barok kowe bat ubalai ukan didit bepli jebrop menteri belak berkeren baharum nang kasap ban sakripat ba kadulu dau niok na eu muneu breu yap breu usyong hadun de bamjana mir ha pam breu le syong hakletia sedeu bok bum de doktor bomla ban ai dawai hanai kemen sem jungu kadun beki dok kisuk kipat ba ngatrai piang ne pikam tip bahai kata ngaon nembatai start manga tenaka takadaw kai kabangumud bunong kolong tangkat ni kabasuk bah banjet banrai yakini kilaingut pai sunong bu unong tau lapis ngau day ya kai kabanganga pensyai hakan de kapur menta kekenti bagi jet yau nong mikmat namau pelang kesusi tongit jet ya ubriu ubadon lakasap lakapong bat kasap kapong ken mau bha bat sakri paj ba kam dei ka basuk sansem la hi ban yele menle palat ka sasdem la syur la pa ku jinglong tenrai upresto nu job menta sautem umla syu ban berbore iki jinglong tenrai la jong namar ban sakri paj ba sansdem mentok masuk ba syur ke be chujau umat be chuyam be nila susne kita dong teput poplim lagi keren hanrei nga ong ya pi
Kabangating yung isatok. Bat kapor kadai kabukodor. Ko kinong kipad ba kamau pelang sa si. Kapor kabukodor. Syua bangan syong. Ngakwa banong kumni. Usiem mula dep keren meneh. Ngina ka sorkar gi persyang ban syakri hok. Ya kai kipad ba jog jelah. Ngatang na peludingan itu ipi lai hajar kelur tam ngila pelut. Ban senasulok. Lai hajar kelur tam. Bat ketarket kabengibu lakom dosa ar hajar kelur. Ban yo i bakal lenti ka sengkit. Hakisnong kitau hapo kajelami kelajongi. Kipat ba kisuk kisain. Ngak selub habat betip api yang ni. Katai keserok bagi orang ka mau ngap mau pelang. Poi seduk wailoi. Menai dan keren ni. Dan keren di lendok. Ngan siya tu ya pi. Nilayok sanction. Tambah ke sanction kampat day ka intermediate lane. Ya kane nadu mau ngap mau pelang. Hadu angtai hapo mau keruat. Iyo sanction arposan kelur tengkang. Bangin penmahaswa kumtu.